guys, how you guys doing? Kala sa bona ne byang. Ne ke lo hopotse. Hi ka mo. Okay. Hi kitu. Ntshangwana. O ratile. Tlo dumedisa ka di 1 byanong. Hi amo. Until like akitini. Can we have the nurse? Guys, what's it not on such every day? Hey, if I get a little more FYP, I wanna go high. Sorry. Aye, ngwanya, dintang hi palesa, hi poloso. Okay. Hey pretty. Hi Z. Hi butterfly, hi Lesedi, hi Chloe. Kopa o botse West ang notice. Wira ngwana kwa wa opela. Sak. If opela ya ke tla mmotsa. Tomato mo le kae mara ngwana kwa sa itoma yo. Hi, you're so beautiful. Thank you. Nesi rona ka sibile marvelous. I love your content forever wena. Never stop keeping us entertained. Lisa wara netally snake busy last. I get but no ke buile. Ke thomile poster ka jeko le checking again. Le checking. Postile ka jeko ish. Ne ke tsile siso mo so ai. I tla mametla ke jo ke tlo irang chomi. Mpitseng ke tlo le fodisang. O bona no since o nkutlwa ding ke bolela ka Ernest mametla ke tla bua. Ke lo tsa ka tseo. Your talent is unlimited le ro rata mama. Go ya go. Samma umpola le o sa bolele se go joga wena. Oreng or o tla bona next year. Or o tla bona next year ka mjolo content ke nana byao. Wa jola. No, love by ngwana go hae. Unless le nkwana kids ka dlala mangkhwane. Ona love by tobo. Akitsoro o bone maybe a se love by ne ke tswile so. But why gra to ira molomo ka mkho etsang ha o le nurse. Ere ke bone meriri. Ish. Ena se go spray ise ke reng. Tshone ke tlo bontsha pila ka usane ne. Kopelo yetela a kena dijo ngwana go hae ke betha ke di noodles no. Betha ke di noodles ke re ba bona re ke tla eventeng ish. Mpheledi tsa ke re ba nna. Arna mazaki ise ka mkho. Abo. But yeah guys, event no le mnate byang. Ne go le monate. Wa bona wena o reng khale o sa post ke re ke fetso poster content hence o le mo live ngwe check if I tshisi o bompotso ra o sa re tshisa if ya tshisa o tshehe like o kwa le marvelous ne le byang ne o le pila ba ne go le byang go oh sorry ne ke re ke pila ne go le byang ko Netflix event ngwana go hae yo begumnandi like no le monate no le monate where is yellow ke mang yellow hey Linda o pila byang thank you nese e ka e chepis ke bola ke mena a se ja byao you have really nice skin if like next week go skinning ke tla le vlogela ke feel like no so se until impact se tlo bua pila nese je ke ngwana go ma
like bros ba no di trimile fela ba no di like fela nako go ira makeup Chia re ke bone manala a grate manala matelle bjang nete nnoa ke ke papisitse keng a grate manala matelle ka pelo ke otle mara kwa fula next week o yaneng ha ke metse ngwana go ha a boye and then re bo botle no chumar try tissue oil mo skin no skin sa ka sena le dilo eno ba lo ra ke re bjanong ne ke ile hae dilo ntse so bathongwana ke mam profiling ke motho aka ashim mama ashim guys ere ke le same story bjanong ke buile ka ditori ke so na weekend 16 ngwanyana ke ngemo na ngwanyana weekend 16 ina bathong na ngwanyana weekend 16 ne ke le hae a ke mara ke senya skip o itse ka weekend 16 ne ke le hae hape ne ke le 0.2 ne it's okay ka di 15 ne ke le lenyalong wa ntlhalwang he ke le lenyalong mai ke o teng ngwana kwa ke tla na go ke le hae go shile go hae ngwana kwa o chabile ka ona so ne ke sa o bona e so tor ka marabek so o teng go hae Antalang. So he ke le hae so ka di 15 sa tarata wa teng ne ke irang ne ke MC a lenyalo ne batho ba le enjoyile bile and it was my first time ke MC a lenyalo ne ke le nervous dilo ntse so ke tsuhile excited ke gireng because I lied ke ba botsa sile ka MC ya but e seng lenyalo mara sile ka MC yo ntlalwanya but le bona ne lo tsa di last minute le nna ba mpiditse ka di last minute le nna ka di last minute because ne ke tlhoka ba kara wa bana go ke a khona MC ya mpitseng ha mpotsisi mara ba ka MC ya tsona ba nrata wa ntlhaloganya fine sharp ke kopana le bashimana ba banka ba itso para o mongwe like o itsane le tšhomi ya ka ntlhaloganya so o mongwe la are yo lindo mang o kae a kena go bolela maina ke motho go kae mang o kae ke ra wa harmlata okay ra mulata mola ra 0.2 bile nna ne ke sane bjala tsa tsela teng you guys ha fetla 0.2 yo wait nana ke le butsa ka le sang confirm a itla mo bashimaneng ke na lo lla ka bona mara ke na le go ba like ish guys a ke tsole tonja or byang but ka kopana le like my high school crush wa ntlhalwanya a re tsene sekolo se swane ena na tsena go hongwe le nna ne ke tsena go hongwe but ke tsela ne re tsane mo di Facebook jo ya jo ba bona ke smela bang jo he kopana le o sorry ke re sorry kopelo feta because no tletso bo ke re sorry kopelo feta but where is the old niceness today o teng tsa mo check if you go utlwa story tsa mo check ka pele o bo utlwa story ke re ngwana kwa wa nkitsi wa ntlhalwanya check mona ke re sorry kopelo feta are sorry hey har le nne ke re like ya ba ka re me movie ya ko ma barakeng ya ko ya ma Indian he ke re rar ra loka matlo and guys next time ne ke le so ba tlhala a re bana lindo o kae kriketeng kae a re keteng a re bebetse next hour yo ana bana a ke le go itoro o mpone le go di TikTok nging like I was baby next hour ta ka re like no botsa nne le nna zanga stop ka re ke nya go le botsa story so tlene kare vitsi nna le no botsa nnete like azanga stopa en color sa bona mi tsona le na zanga jula zanga re rang ne sile ra bulela like han share bulela like ka iputsa ke mang her bulela ne wetsi ne re rang like conversation ya rena ne fella mo moyeng because maybe nna ke timeditse phone it's either ke timeditse phone or phone wa ka ke tsiretseng ka yona tlhalang ke kopa o tlo o be MC on my birthday ka 27 tsa June ngwana kwa mpitse ke wa tlhalai ana kwa maskala wa itse moshimane o
but soulmate ke soulmate a kere Lindo ke sa tlhakantsha nkemela ke tlo nyala e banna te bo utla ke bolela ka moshimane le nna go ikentsha awa emanyana fine sharp ne ra bolela la butola abile like o le ka le nna ne o na le 23 ne fine sharp re bolela mola ka re o tlile le mang a re I came with my friends obo a re o ntse kae wena ka mmontsha re ke ntse kae ke re bile ne ke ile ko ntle le ko tshella tshumi ya ka bjala because ha o borokile ba ja go tsena le bona ke re sona le dikhapo mo le o tsena o tshela ka mara cup wa ntlhalwanya fine sharp a re monna ka re tlile le mang a re ke tlile tshumi tsa ka ke tlile ka koloi ya ka bo a re nya go tsamaya le nna wetse nna ka reng ka ra wetse tse ke tsamaya le wena o nya go a ra a go ira selo eng ke ra nna ke nya go tsamaya le wena a re batho Lindo eng wa ntlhala o itse rena ne ke tshwere Kia for bookings o tlo MC ke kwa for resort batho ngwana kwa ka simputsisi monkey a ke re wa ntse ene chomini and then re tla bolela wa ntlhala hanya fine sharp a re monna a re ke tlile ka koloi eng wa ntlhala fine sharp ke nna ola ke re o le nna ke tshwere Kia sa bashimane ba ne tlile le sona ne tlile le bona so re go koloi ela ke tshella tshumi ya ka bjala because ne ntse re bolela ke file tshumi ya ka bjala ka boela ko ene and then ka boela ko tshumi ya ka a re ke molatele bjala bo and then ka molatela bjala ka boela kwa le e re ke sa bala di comment cause ja ontlalwane fine sharp he re ya kwa le ka mola ka tsedilo tsa ka guys ne ka di sa go kolong ya hae ne emang le sang jaja ke se se le se mo jujong emang yana go jujong ke a sena go teng re se se bolela fine sharp ke nna ola ke tsedilo tsa ka ke di sa go kolong ya hae bjanong o itsora ke re bjanong ko ne games ya ba mfile cash because app tsa bona ne nna le bothata eng so ba mfa cash itse ke tshwere cash wa ntlela ke motse ke re ishwitse ke tšhelete ke ya mamake ka mo fora ke re ke ya mamake ya society so tshwantse ke misetse yona ka sana ke re ka sana ke di Sunday ke re khopelo ya safe wa ntlela a re okay e lokele ka mo o itse ke thabile lena o thabile shimana ba tshima wa ntlalwanya sharp a ke tsena ke dilo tsa ka ke lokela o itse re bashimane ba ne ba ka dimile Jason tlalwanya ka tlhola ka lokela ka mo kolong ya bona he ke bola ka bola ba re ba no tlhokotse Jessica ra nna ke ile motho tlalwanya like guys nna ke bya ke le ha ke free thata like a ke na le feel ka botsa ka nna ke ile motho papa motho ka wa khale butlile kana go nna le na zangra jola tlalwanya ke kopana le ba like guys ne ke fasitse wa tlalwanya ke fasitse ke file bashimane di number ke rile ke tse ka re sena ena atla ka ba jikela bobotle tle le batho ba ke tlileng le bona shemo itse keng ba mfile lift mara ke batho ba ke ba itseng ke ra mara ne ke le kae ne ke le cool ne ke le kae sa tsa bo maubane so le pheng wa ntlhalwane so ne re tlile time ba kontong eno wa bo fine sharp a re baby ke mo ke nne ntse o tlo ncheka ke itse rena ne ke no Red Bull le metsi lonyana tse so like ke tsela tsa re ke a drink ha ke re tshumeka ka bo ke tlo go tshumeka ke ko yena ke motse ke re sore tsa mago botlhena ke re o nkile nga ra wa go ira selo wa ntlalwai ke ra o itse nna like ke mo journey ya like ya re ke ikilela eng ka khopela like o sa nkira se a re no baby nka se re selo ke re serious a re ke re okay sharp a fetsa like ka nna le nanyana ka go tshumya ka so a mputsisi yo guys ka jikela tshumi like aga mjikela ka tsela tsa re ke mutse ka re tshomi a nna ke nyako tsa mano plus itse re ke soba ke and then our guys na like ish like it's like soba and then batha ba toile ba mbot like khale ba ntsela ka byala so like it's that tshomi nna ke nyako tsa mabo so tshomi ya ka ra o tshomi ke tsa malwen ka re no it's fine a tsamaye o tla re ba le nna and then yena a re ba like itse kae fine ke ya kwena ke motse ke re tshomi ya go tsamaya le rena a ra yona bothata bo o tla re bala ko ntong e ko kamoreng e nngwe and then na lona ra re bala bo ka re o thomaneng a utaka nna go re bala tshomi ya ka ko kamoreng a re okay ndona bothata hene fine sharp guys re tlaetse ka mkoloi itse re ke like vibe ke ratang re tlaetse ka mkoloi ba mbo go mrao ba sunana ba irang itse re nna ke go pele passenger princess ke tsela tsa re chomi like chomi kana bona re ke tronkile marvelous ke no tsore like chomi wan jaja chomi ka re a go jaja khalo mo nyaka mo khale re nyaka na bo ke ra tshumusa
ke ra chomi sanja a chomi a no nka o jaja pateng ka o khopela o se ira selo yeah, okay, sharp, ne? We tsere ba halwa ka mohare like ke tsele bile what like motho ka o rata bo dangerous and like como kananyana bjang like como kananyana and guys o kare is pro ki o kare motho re hana like o pila ke la bona o la ne ai sham okay nyako botsama go mona go hane o le na sham ha no re nka tsoko yena ba ba ntshikile butsa kara ke ba rapele mara ola ba re welele like o rata bo dangerous tshomtse ne di lo ndlela nne le na re ntse ke bona kotsi itse o roetse ne o irala nne nna le nne re ntse ka mokoloing re emetse batho bo so tshomtse ne di ilo kontle so wa tswa mola a re thusa ka ska like le ena o thula top jo like ke rata batho ba o dula top o tshwana le nna ne linto wena o phela o le gone no like mo ke serious ne na kwala ne ke le gone ka o pretenda no ke ka tlala jo you are so humble. I saw you at Tapelo on the 16th. Usa wara dia like story tse chong. Fine sharp ratamane hertsama Russia di chomi tsa haine. So wasala nna chomi ya hae chomi yaka. Lena ne. Fine sharp Russia chomi ya hae ne ratsama chomi yaka. Hertsama lena re fitla kwa habo chomi yaka like a re bontsha ka morero re balang ko yona ntlalang ke nna o la fasha ke ntse le chomi ya ke re o chomi ya ngwa nna a ke tseng charge ngwana go hae like chomi ya ka re lindona go ya ke ra wa so o tsore le na ra bolela mo founung a re robetse na ke ra wena a ra ya ka ro ba ke re ish chomi ya ka ya go bana kare chomi ya ka anya ke tsole ka anya ke tso mo ke so ke tsela ntlalang I don't know it's fine guys like waiting nane but mane ba wina tla ai bana ba wina nkoza itse ke fiti story what if nka botso re ke dibetse like wa ntlalbanya like ka ona tire ka tswa ka o sane na fine sharp ra bolela mo phone ka motse ka re o go kae a re ke go ka mreng yaka ka re like itso go bono fine sharp a tswa ra bola go go leng ya ra bolela guys ka makala nna ke tswa ke di 16 Sunday ba re moshimane o rata guys le tlong hafisa thata ntlalang a nna ka tswa ke di 16 ntlalang he le di 16 fine sharp re tsa chomi yaka re tsa chomi ya hae right dijong a ke tsile bone live eo ya full now ntlalang o itse re papa se lena o dronkehile a ke tse dronkile ke because a ona nto I raetse like o dronkehile ha fetsa re monna a re ke tla o feletsa ka dinako mo sa ke like kores ka re ke yona thata he fine sharp re le busy ra molong ra reka dijo ra irang mo so ke magala motho a re monna a re pele o feletsa ka o sana re thapelo go di bolo then ka re like a bot o dronkile ke eng kana kana what like wona ka ke nne weekend o tlhoko wena na like ke eng special ka nna na wa ndlela fetsa story so go se fedile robetse go koloing like ke tseo like gone a ndlalwanya no tonya lo tonya so like namfile jeres and then yena a re betse ko morao because ke tseka ra ka nda robala mo pele le nna a ke tswiralang so nna ne ke robetse so ngala so yena re betse ko morao ko kolong ya hae wa ndlela fine sharp yo guys ne okay Sunday ya ne ke tla tsatsa mlomo o tlo mong a re o itse re tenwele tee nna ke tse ka reng kan cause nna ke tse ka re ne ke na le crusha ka and then ya falla da tenwele tee ngwana ko hae tenwele tee le nna ke nwele o nkiretse tee ebile fru
Without outside one like no guys, I feel like maybe on yala because outside one kitty in Wantala because outside ke fena ke tsore outside go lebeletse live ya gore byang on tlhalang ke tsela like o rata di video tsa ka eng and like o ka re o phela le mo di video tsa ka tlhalang so nkile a bona like free ke tsoa outside oh o itse re na go re di jone Sunday e ke tse ka re ke khopela Jesse cause next tla ka di apara ke re o itse re nna ke bulitse mmaka ka re ke botse o itse mmaka ka mokgwang ke itse nne a re mona re linda I hope ra go bashimaneng o botse re sa ka nnete ka ra mama like ke botse ke go res khane nna shem ke go bashimaneng like o itse ba tswa di setse ba ritse re bile bashimane pele yo fan shop or nisa tie wena o ya ma Linda ke re ba winna sham to not aba wina re go tlhalosetse go botse gore aba wina byanong wa ntlalwanye show me like wait guys ne una are how and it's not like we really something le and get like how don't take you releng I think so are outside a bona rona le motho o kopetse Jesse wa ntlalwanye a khopela outside gore ka re ba tlhatsewa shini just ID ka eng so outside ka re ba re jeres visa kae yo utla ka koko re bana khan wa kokota mo minakong wa biralang ke re khan ke eng tsena bo ha tsena ke outside yo wa ba itse ka re fora bathong kotiza yo ene nampotsa ka wena byang ing like ke tseo ene ba nna ne ke yone ke tshine like ke ntse sa ke like ke yo ke sa tshware mo le ke paletse go e tshwara se mo bona o sa batho re tshosha mo go no itse keng o gone ngwana batho like ne ke tshina nne tsore bathong ene ne ke mmotsa ka di like ka di video tsa hao eng hampotsa re wa o itse next happy ampotsa so no hampotsa re una le wena next happy tatso ke tlile ke kokota ke rang ke re ka nnete ke re ya is like nna lena ke khalinyana re wantlalwang so no se ke feel like re tla ka ntse ke modimo wa bo like ne setse ke tsentsha le modimo guys cho like no kareng ka mapesan pe ya ka like kareng ka ikhatsa ka pesana just no ke no mo maka fela like all of them market like o kareng ka mofa it's like a piece of me ke na no re era enough ne cho ebile wetse no kareng ka ira no kare like nka e wa itse re e khono ho no kareng ka ina thanyana ne ka itlhafune ka re ka mo ka moreng ya hae sa tsela banyana ke nna fela wa ntlhalwanya dilonyana tse so like so tšhomi ya one le kae sane a ke rile dijong and then ra mo feletse wa ntlhalwanya ra mo feletsa ke tsela and then guys like o di taba tsene ya lena mo letong chaija re ke didimal e fella ko then ra di bolong and then re tloa di bolo guys vitse motho aka ha tsena fela o itse re nna ne ke le ko VIP ya ke re le tshomi ya ka le di bolong yena na le busy because o ka re o ira le ubanyana hona mo ke like ke tseo ntlang kwa maskra o ira ubanyana a ke tsore e fela mitse ke lena mo se salang ka tlala mara dan tletse go di bolong wa tlhalang ke na le tshomi ya engwe le tshomi ya kwa ba mara ne re sana mplekeng one nna ne ke na le tshomi ya ne ke no mmona fela ka tsela tsa gore o letselane cause nna ne ke shile phone ka kokoleng ya mang ya tshomi ya ka wa tlhalang so ne ke mose ke re o mmone na o tlana go mang eng ke tse wa tlhalang so go di bolong ke tsela tsa gore like so no na le cousin ha hae bo ampoditse gore o isa tshomi ya hae o tlile and then ra bolela like tshomi ya ka le nna bona gore ke kono eng Andala so o re o apere diaparo tsa hae ke re ke le diaparo tse dingwe like a ke dronke o fitlha ko no ko aparang sa hae mara dikipa fela no ko aparang wa ntlalang wira o batsa java no like ke na no re yena wa ipereka ka no isn't a java isn't a java like I feel like yena wa ipereka ke tsela a ke sure wa ntlalang a ke sure a ke na go bolela maka but ke tsela tsa re yena mo tshuming tsa hae ke na ba isang hae wa ntlalang like re le monateng ke tsela tsa re ke na ba isang hae wa ntlalwanya like tsontse nna lena before tsamaya like
re delivery batho wa ndla like re ba ise hae like ke tse wa ikriya mara wa ikriya like o le ko pele and then re isa batho hae like ke tse hela o ndla hanya like fela nje ya bara o gole sa mri rukisa emang oh ke lena ke nya go le botsa story se o itse ke tsere tshibang ditsa ba tsere ke nya go le botsa le gore ka tse go ira etseng mandlalane o ira etseng gore ke be ke fitlhe mo ke leng fine shapo ne ke le kae okay nice batha ke so amfonela ka lata phone wa ka ko tshumi yaka amfonela a re ke sa isitse tshumi yaka le motho hae wa bo ke tlotla ke tlotsa cousin hona le cousin aka mone ke mmotsa ka wena wa pere solo so o ntse ko solo so and then re tlisa ena ha and then rena ra hae bo so ka ya ko cousining ha wana le cousin ra bolela o itse content ka cousin le ena go rata content ka ke tsela ke nana or maybe if o lebeletse cousin ke tla ka family gathering Maya, like ke tsela ke bolele khazi so khazi no tsone check gore o sale shapo na wait o sa wa re tsone se ke mo hopotse tsore tsa tsile ne ke ena wa tsore a isira mo wane ne se ke no ke taile bang ke ne tsore ha like o go ka ya cancela nga tsa me like ke tse wa ntlholang ha fitla mo lane tsore okay re kopane ko garage ela ya kwa checkers wa bo re fitla ko ne ke le kamera kolo ya khazi le ditšhomi tsa cause ne balo e batho ne ba tele jono le mnate tsatsi lele so o itse a re kopane ko garageng wa bo le bona ba re tla kopane le wena ko garageng gore ba kgone mo fa nna antlhalwang le khaitse kgone tsena le rena re tšhie ditšhomi tsa e ba tsamaya so re fitlha ko garageng ke tsela tsa gore like ke tsena ko kolo ya fetsa like baby shop na ke ntshang gore batho ne balwa eng se gore a ka fitlha kwa le gore ke re letle mo ke eng antlhalwang ne ke di busynyana o shop I'm fetcherese after like o ka re tsena ke flu yana ntlhalang ke ra ke sharp okay and then a late khazi ya hae a tle re mo feletse khazi he sena re mo feletsa mo tseleng like e betsela tsa gore ne ko potse bjang eng like and then guys re hi ra robala Monday ya ba tsela tsa gore like guys nna mojolo mo sone ko gopotso itse gore ba o bjela metsi go tlhapo ka marambata tjo mara tjo like tsela tsa gore baby re ke tlo irela metsi ne wa tlhapa mo la botlisetsa dijo like guys nna ke rata mojolo wa ka sine mara o sa ba broke o jolo le nna a ke nyako botsa mala ke enjoya mojolo wa kasi like ya a re ira selo we can tona mpotsisi a re ira selo next bjang like ke re betse ka jean tsatsi leo ke re ne ka pere jean so ka re bala ka jean tsatsi leo like le ena nasa and le ena sha moitse na san sogodise nete ne re robetse like a nontshore fela so ra robala fu ra tsoa a re monna re ke tla o feletsa lla o nkgatha bjang e seng gore jo like tsoa jo e mmaka eng a re like baby ke sala pile so ke tla o feletsa llata ke re ke kira kana ke nne so hae like ke na le mabaka baby nna ke nyako tsamaya like sentse kopana le motho mongwe le so a re ka o kopela like ke nyako ke go spenda nako le ena ke re okay shep a ona bothata ke tla mmotsa gore a emenyana he mmaka a le shore ngwana ko resa ke re khane nna weekend otlhe ke ntotene ashimane lena ka le rata shem nna ebile nka se change ke le ba ba lebeletseng banyana ba ka shem le ka se ntšhentšhitse shem ke ba rata bashimane thata ebile wetse mara company ka sacrifice ka lene seng bashimane lena ke re bana ba kwa hae seng bona re ba touch lena like yo ga fetsa mfeletsa guys ampea mo gate e re itse gore kwa go ke kgole bjang like o nna sete tsela tsa bo boss plus bo dertag bo mamang like sete tse wa ntlhala sorry kwa Hamans Cross tshwantse re feta re sa tla ka trop like 1 hour 30 minutes anke tsa dipinanyana tse ding like I want to spend the rest of my life with you my baby my love ay Lena ay man and utula top like ke
tseo like ra bolela ra hafisana eng e se tshwantsang lata motho wa ka itse ke nana gore ko betha beke ko gabo ke nana gore ko betha beke ko gabo like a ke phosa ke re beke fela nje yo bambisa man just to bambisa nyana ne and then khatlhang ke nkile bona like moshimana wa mobore o nyaka spenda nako le wena e otlhe like baby kopelo fe ai ka osane baby ai ka osane ka sana teng kopelo feletsanyana ka bo ma 5 nyana e seng gore like fu fela ba botse gore ish baby o tsamaya go mang ish ke go ba busy nyana like majita eng wa ntlalohanya ene bjanong re ke le botseng ke bona gore fele ke tswile mo exeng yaka because no so ke in love gape bjanong damana ke re na le shore kopalela ko tswa mo ena ebile a le mpotsise tsatsi le leng ke tsena tiktok ke re motho ang unfollowile kare wa nna le mathata o itse ampotshile ampotse gore like lindo lo can lose but you never lose a fan like ke tlhentse ke rata content a gago wa ntlhaloganya so mo nna le re ka losana eng I'll always be a fan chiki motho like mara a re da ke re kry-ile o mongwe ke re bjao like we move ka dinako and one no I was mish like a chocolate like o ka re A$AP Rocky what's up baby what's up Rocky yes le no o tlhonya ka dinanazelo tsa ka re nyako mpotsa tsone ke le bontsheng re ke a go a ke tsamaye ne ke tsela tsa gore konya ka screenshot a re baby like ngwana go khoza wa ngafisa ke tlhonya ka le dinanazelo tsa go ke nyako di practice ko botse tsone le no aowa ema le sa rufisang ne re ke di ba le pila impethamo taba ele le sa rukisang nwa ke